بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله العظيم الكبير المتعالي الحمد لله الذي لا تحسبه ظلمات الليالي الحمد لله الذي أرسل الجبال العوالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نوالي وأشهد أن عظيمنا وقدوتنا ومولانا قرة عيني محمد بن عبد الله عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم فأجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته أما بعد قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه ولن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال أيضا اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jari in pengajian nato waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala amun in pagyanon hajjatul wida' paghaji pamaid-maid duga ingin paghaji pamaid ibansin pamaid-maid adapun mengkau imian paghaji pamaid na inyan keingatan mo in hinang mo sin ikaw banghaunin katubtuban ni ampay pamaid-maid di mo matanto kuno siya rumatung biya da sinlong niya pamin-min ibansin pamin nangaon hibin mo kaya ingatan bang unuin hibin ampay pamin-min yan di siya makatanto bihan asawabit to biya itadun hay nisintuhan na to Rabbul Alamin alam Quran وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ In Muhammad sallallahu alaihi wasallam daak sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan in siya biya da si mga nakauna rin kanya daak sin Allah subhanahu wa ta'ala nagsinublihan na sadya hababaw sing gumiini in sila katan yadto namiuna pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So sa kaula-ula in Rasul sallallahu alaihi wasallam biya da kanila asab dun hay nibiyata sin Tuhan na to Rabbul Alamin banglong niya mapatay in daak sin Allah ta'ala atawa mabuno na kasiya uno lang niya mapinda in pagtuhan niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala magbing kamo pakasaan matimbya lo paragbos pangasubusin Allah subhanahu wa ta'ala nahisiyo-siyo lang niya in mutas deng haagama Islam at awamig deng haagama Islam di den Allah ta'ala mahalin siya rin Tuhan di da mapindeng kawasan niya di da mapindeng katan siya nagbabaya
iran biyaita kahinapusan wa sayajzillahu syakirin. Ingkatan magtutukbal sin pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala aun datong basin Tuhan na Rabbul Alamin. Nasarta ayat ikarwa kabuka kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangan niyo impiang daakan sin Allah ta'ala. Layo kamu rin hapiang langan niya. Salta tumtuman niyo ambuk adlaw magbing da kamukatan pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingkatan aun ginhawa pia panjari sin Allah ta'ala namun sin Tuhan Rabbul Alamin sin kamatay. So amo iniin puunan sin pakaradyaan na to abihayaon. Adapun in Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to amuin jimukop na impangumulan niya kaanuman tagtu katahon jimukop isab in patahunan amin dia aksya sin Allah subhanahu wa ta'ala mag pasampay sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na in sheikh na to padla le sheikh ijliso naman. Di da mo no asal da mahaba din waktu insyaallah ta'ala. So ito'y tanain pangadjian makauna na in suko kurensing asayk na to in insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari hawak tulang ta pag iyanon amunain kahinapusan sin tahon paghijrah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pag-awot sin bulan Ramadan aun pindahan sin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in asal-asal daing hapanagnaan piyardo in pagpuasa sa bulan Ramadan in Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap kahinapusan hangpu adlaw sin bulan Ramadan mag-i'tikaf siya doon sa masjid. At inin pag-ianon pag-i'tikaf amuin magniyat kao sumud palon sin masjid way hinang duraing deng sin mag-ibadat magsambahayang magzikir doon halom niya magbasa Quran amwad to inhinangon halom si masjid bukon lang ta in masjid hinangon paghali-halihan pagtukan sabab in masjid ang kaningan ng masjid but lokal siya pag susujuran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naroon na yaon, in asal-asal in hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hangpu ini adlaw yaon hawak to ini lipat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in paghinangon niya. Pagbasa sing Quran damikyan lipat in kataan hihinangon niya halom sin masjid lipat makaruah nakabidda dahing haming mga patahunan limabay dahing hawak to sin piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagpuasa a bulan Ramadan. Manjari pag-abot sin bulan sumuno kaniya bulan Syawal amun diak niya hi Muaz ibn Jabal piyara niya madto pahula Yaman manghindo hamano siya doon. Sabab ini nahinang nalongta amoy in puas daing hapag sulot sin Quraish iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di sila magbuno alon sinangpu tahun inhinang nila bukon naghali-hali buat malengkan gamayan pia sampay nila in agama Islam pakatan kauman pakatan kahula-hulaan abutan sin ini kakausan nila lang ta abuton panahon madto piyarahan sulat amin tiyawag sila pasuron pa agama Islam
Naroon na ini, imbayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Muad ibn Jabal, qala ya Muad, innaka la talqani ba'da ami hada. Ya Muad, di mo na kulong ni mara magkita puas sin tahun ini. So sa kaula-ula in Rasul sallallahu alaihi wasallam biya luparagbos na maid na. Sabi ita niya na kan Muad ibn Jabal hambok sahaba, sindi na sila makapagkita puas sin namin tahun niyaon. Manjari pag-abot sin bulan Zulqa'dah, diak ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ima kasahabatan manawag-tawag pakahula-ulaan amuin kiya bubutangan si mga kasahabatan sin insiya maghaji pa Baitullahil Haram. Asawab ito nagsakap ingkatan iabutan sin suy-suy sin baita sampay hambuk riwayat biyaita doon haon intaod si mga sahaba nagsakap makada Rasul sallallahu alaihi wasallam maghaji, hambuk baita kasiyaman nga ibo. Hambuk baita hanggatos tagkauhaan tagupat nga ibo. Hambuk baita hanggatos tagkapatan tagupat nga ibo sahaba. In nakaagad ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sin paghaji niya. Amo na longta in paghaji nasabot na to kain na. Amo na in paghaji pamaid-maid. Doon hayaon miyanaw na sila pa Makkah al-Mukarramah dahinha Madinah. Pag-abot nila roon ha pag-iyanon Zulhulayfa. In Zulhulayfa ini pagtawakon ha wakto na to bihawon Abyar Ali. Amo na in lugal pag ini niat bangkaw sumud na palawang paghaji dahing Madina, iban na si mga kalukan-lukalan lumabay dahing Madina al-Munawwara. Na doon na yaon amuin nagsakap na sila roon ha Abyar Ali. Adapon in pagyanon miqat lugal amuin jangkaan sin mga kahula-hulaan manjari na kausumod palawman sin pag-ianon ibadat paghaji bihan hati niat mo sumud na roon ha wakto yaon amo na in sumud na palawm ihram in pag-ianon ihram bukon amin tamungon hipagsulog in pag-ianon ihram amin niat mo sumud pa lawman sin ibadat paghaji kaya na in waktu yaon in katan hiyaram sin Allahu Ta'ala doon halugal kadtuon mo yaon suway yaon kahalian na sin hambuk-hambuk din kato. Sabab hambuk hadya parkala doon haon nasulang sing kita na aon waktu ri matay may pagkadita. Ang kan naon din ha mga biat bista sin sara aturan amin misan in bulbul mo yaon kalarutan hambuk bulbul buhok mo kalarutan hambuk bulbul subay ko makapasumbay hambuk kambing nabang nalarutin bulbul mahangpu bihan di ko man jari mang larut-larut sampai mga kakahoy-kahoyan timutubo di ko man jari mamila kahoy di ko man jari humublot sagbot uno-uno na subay ikaw magdam. Angkan na maghaji, hari pa sila makasud palawm sin ihram, muna-muna inusog kaybanan magbakong na asal. Sarab di mo yadto ka ini tahanan in ginawaran mo aun waktu makapangatul-ngatul kaw nabang maun buhok muna aun waktu malarot. Na paggayad to biya mga biyarakungan mo na misan sa kawet to magkamas bihan dahil nga may naat pakahapunan wayron dama hublot ni sa nambuo bihan ikan mo na yung bulbul sa mga ilok mo bihan
ikan mo na yung bulbul mo harapit pababa yaon. Supaya way roon na mapakpak. Inyan sunnah. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beta ka to hambuk-hambuk yan. Yan. Supaya ri kita makalanggal haturan sa rasin paghaji. Nahaw punta, pagkadto nila, pa ini Julhulayfa, Usman sila nagsakap-sakap katan, beta na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila, beta ani mga sahabat katan nakaakad hawak todto, napupuon doon, inarisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudu anni manasikakum, la'alli la alqakum ba'da ami hada. Kawa kamu ring kako sin aturan paghaji. Sarabdi ko na matanto, makapagbak pa kita niyo magbalik po asin tahun ini. Dua nakabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sa pantun namin na in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naman jari, sampay haw punta, simampay na sila pa Makkah al-Mukarramah. Sampay doon na sila haamin pagtawakon long niya Namirah. Amo na yung masjid malaggo nakabutang doon haamin daig sin ini Arafah. Amo na yung masjid sa laggo-laggo longta, Masjid Namirah. Naghutba in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagpatumtum kanila, beta sin Rasul, ayyuhan nas isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha bihadal mawqifi abada. Ya kamu mga manusia, dungog kamu ring kako himumungan sabab bunalto din ako ini, di ko na matanto in makapagbak pakita niyo po asin tahun ini di halugal ini, di hakia hundungan na to ini. Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha. Tumtuman niyo, in dugo niyo, in alta niyo, hiyaram sin Allahu Ta'ala amuin laungta kumawain hambuok pahambuok haway roon biya pag hati marayaw sim magtaw tay manghuda ka ma Islam. Hati niya wayroon man jari maganyaya. Hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Daing hawak to kagaita sin Rasul sampai pamalunin gumi di mapindain sa rakyat to. Hiyaram ha Muslim magtay manghud in magtipu akal. Magasagdugo mag ini akal pasal alta. Biya lang niya sing kaharam kaniyo adlaw ini. Muna yung biyeta takain na paggaw si smooth na kaw palaw sin pagyanon ihram subay mo na haram mo ning katan hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala pakinhawabaran mo. Halian mo na katan. Ang kanakakunahan tuod imagahaji mag-ingat sin aturan paghaji muna. Amin supaya namisan isa-isa niya makahinang siya sin ibadat pag haji. Bihan. Bukon hipangandol na hadya parukaing. Sabab na imang ini ando mataud-tod kaylo yung pagkaaktalan. Maghaji. Amin makad na hadya ka uno yung bayita si magdarakay mo. Labi-labi na bang imagdakay mo. Way misan panghati tungod paparkala. Sara sin akama. Bihan. Naan waktu malugpas yung paghaji ta. Bihan. Ala kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadamayya mawdu. Irut lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkatan uno-uno parkala amoy in kakahinang hawak to sing kajahilan pa haadlaw ini
di nadto tay maun. Bugto na katan. Di naman jari hinangon. So imana niya, pagkain Muslim nakahati na sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala, saltain sila Muslim na, subay nila pag-anggaw taanin pagka-Islam nila. Akaron nila na insara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wadima'ul jahiliya maudu. Indugo na asag hawak to sing kajahilan pa, di naman jari tumtumon sin Muslim magpanaog dugo. Maana niya ayaw na magbawas biyawsi. Puas parkala na inyad to. Baya-baya na sin Allah subhanahu wa ta'ala, mamistah mga yad to kataan, lupahon na. Di naman jari bistahon. Inna awwala damin ada'u min dima'ina damu ibn Rabi'ah ibn al-Haris wa kana mustardi'an fi Bani Sa'ad faqatalahu Huzail. In biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in panagnaan di nabistahon sin kami amuna indugo hi Ibn Rabi'ah ibn al-Haris amin biyuno siya lang niyahi ini Huzail. So inyad tuway na puas parkala. Di naman jari magbaus. Puas na inyad to. Waribal jahiliyati mawdu'a. In pagganda riba, hawak to sing kajahilan pa, inyad to kataan, di naman jari timindog magbalik ka Islam. Sabab hiaram na in pagganda riba. Wa awwalu riban ada'u min ribana riba Abbas ibn Abdul Muttalib. In panagnaan lang niya hinang singganda riba, dahin kamo, dahin ha family na mo, amin di na hinangon magbalik, amo na yung pagganda riba, hi Abbas, anak hi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, magtay mangudiban sin Abdullah, in Abdullah, ama sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ama unni. Wa innahu mawdu'un kullu. Inyad to katantan way na. Was parkala na. Hibuhit na yad to. Ittaqullaha fin nisa. Kabuga kamo pa Allah Ta'ala tungod pa mga kababaihan. Piagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga kababaihan na subay ini halawng pamaruli sin mga kausugan. Bang inusog wala na roon, isuin sumuno kaniya magdarongan sin family. Amo adto in jumaka kaniya. Bihan. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. In babae na kapag hambok iban sin usog, biyita sin Allah Ta'ala ha usog yaon, tumtuman niyo in babaian hangkan nakawa niyo reng halawm, lauman sin maas tay manghud niya na inyan amanat sin Allah Ta'ala ron ha usog. Hati niya in asubon sin Allah Ta'ala hadlaw akhirat amuna in usog imasawa ha babae. Bukod na ama sin babae yaon, amuna imbana niya. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Hangkan na halal in babaian ha usog yaon, labay ring haamuin ini kalam sin Allah Ta'ala amunin aturan sin pag sugsug nikah amin yaonin ini launta rukun sin pag ianun nikah amunin pagtiaon. Uy maana niya bangaon Muslim nagdawa Muslim in pagtiaon nila wala nakasud doon in upat rukun sin pagtiaon, di matag pagtiaon ha agama Islam. Bang siyari matag pagtiaon ha agama Islam, ingan niya jina bang nagsuok inusugiban sin babae. Amo yan. Wa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah wa lahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Iwanin babae halaw man sin usog, aun wajib kaniya sin usog amuin wajib ini hitunay sin usog doon ha asawa niya amunain rijiki pag ianun amunain kakugunahan sin babae halawm sin pamayway iwan sin panamong-tamong sin babae haturang sara ma'ruf matarang hasara
Di man jari sa bimbabay sumukat sindi nakakausan sinusog. Biha. Amin sukaton nga nain langit iban sing gumini katan. Bang di siya karulan bihan na duwaing na inyo mato. Ha? Muna siyang pagyanong ko duwaing na inyo mato, bang di karulan sing kabayaan na lumupad sambil sintong kangkaha alawm simbahay. Amo at hindi manjari jumato halawm sim paghula-hula. Biya. Wa qad taraktu fikum ma lam tadillu ba'dahu in i'tasamtu bih. Kitab Allah. Yan ko na lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piagbin kaniyo. Amuin di na kamu malawong salama-lama bang kamu sumud palawong singkuta niya yan. Uno yan. Quran mahamulya. Maanan niya kuta dakula in Quran mahamulya amo nain humapa singkatan sa tulaat hikalawong sinhambuk manusia Quran in humapa kani. Hati mana niya subay na to hatiyon, subay na to pangadjiyon. Sabang na to kaya hatihan asal di kita makapasung sinhinang kabayaan ta. Sababiyon in Quran mamayta kato inyan di manjari, inyan di bukun amo. Amo inin amo uning kimugdan. Bang aun panghati ta. Sabed to bang ang magpatumtum ka to subay kita makuya. Magsyukur kita pa Allah subhanahu wa ta'ala sa magsyukur kita ha mga tao amin nagpatumtum ka to sabab di yan magpatumtum bang bukon sila aun lasa hatay mangud nila pagkain nila. Ngan sim pag-akama. Nabihad to. Ayuhan nas innahu la nabiyya ba'di wala ummata ba'dakum ala fa'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu bihi zakata amwalikum tayyibatan biha anfusakum wa tahujju baita rabbikum wa ati'u ulata amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Biitasin Rasul sallallahu alaihi wasallam ya kamu mga manusia tumtumaniyo way na nabi mapuas din kako. Ako na in kahinapusan nabi, iban way na ummat, Islam mapuas din sin ummat ko. Nahasarab yun lang niya pagtag-ipon kamo patuhan ni Rabbul Alamin, sambahayang niyo in sambahayang yardo kanyo sin Allah Ta'ala. Amo na in 5 waktu. 5 waktu. Hitunay. Bukon balis katon bak waktu 5 wak. Waktu 5 wak. Iwan sin 5 waktu. Ayaw na to balis katon. Lihan. Sallu khamsakum. Wasumu syahrakum. Puasahan niyo in bulan niyo. At iniya bulan na to in bulan Ramadan. Subay na to puhasaon. Wa addu zakata amwalikum. Iwan tunayan niyo in zakat sin mga alta niyo. Karena in zakat sin alta niyo hikasut si singgin hawawaran niyo. Bang kamu magzakat sin alta niyo, masut si in alta niyo, bang kamu mami pagkaon pag sungit niyo pasimod niyo sutsi in simod palom sin ang gauta pamaranan niyo. Bang kamu rin magzakat haram in simod palom sin gaunggang niyo. Bihan. Iban lang niya paghaji kamu patbayisin Tuhan niyo. Amo na in Baitullahil Haram. Wa ati'u ulata amrikum pagtaat kamu ha mga nagdararungan sin pakaradyaan pag-akama niyo. So kamu magtaat kanila. Karena in sila manghindo bukon ding hapikilan akal nila wat malain kaninyang katan ding ha Quran ding ha sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Narang niyo tumahinang tadkhulu jannata rabbikum. Bang niyo mahinang inasabot ito katan pasuron kamo sin Allah taala palawon sin surga niya. Bukon surga na to, surga sin Allah taala. Biha. Ikita niyo makakaus maginang sin surga na to.
Hiyapos ni mano si alam din niya ini hinang sinsulka nila. Matawad siya. Aun kita ko sambil naghinang sulka. Yan to hatasin puntok simbay niya. Giyatosan pangkat. Yung pagpapayruan niya, titilag din di hababa. Mga talumpong mo, kakitaan mo siya, nag-uubo dito halawang swimming pool niya. Sababin, dahing hababa sa amin, dahing haringding sa amin, kataan sa amin. Nampan naman nila sulka. Nasa inyang kataan way. Kataan kakahinang si mano siya, inyan kataan bukon kakal. Di siya tumatas. Ubos lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa antum tas'aluna anni fama antum qailun. Tumtumaniyo mga kasahabatan ko, yaon hadir kataan inhang datus tagkapatan tagupat nga ibu sahaba, iya alop sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumtumaniyo in kamuan asubuhon sin Allahu Ta'ala pasalan ko. Nabihayaon long niya unong hikaris saraniyo sinahinang ko kaniyo. Dunhay ni long si mga kasahabatan, qalu nashhadu annaka qad ballagta wa addayta wa nasahta. Sumaksi kami pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, bunalto din ikaw kaya pasampay mo na yung daak sin Tuhan mo. Marika mo iban kiya tunay mo na ingkatan pardakan sin Allah Ta'ala marikamo iban nakapagnasihat na kaw marikamo kaya tunay mo na yung pagnasihat. Unin nagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah, ya Tuhan ko, saksi kau sinyari na siyaksian si mga kasahabatan ko in ako nakatunay na sin yang daakan mukaku. Amo na yung kanaog sin ayat parman sin Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Adlaw yan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, akmaltu lakum dinakum, najukup ko na kaniyo in agaman niyo, wa atmamtu alaykum ni'mati, iban siyampurna ko na kaniyo in nikmat ko, doon ha agamayan, wa raditu lakumul islam dina, salta magrida na ko kaniyo, hay siyo in mag-agama sin agama ko mo na in agama Islam. Amad timbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na doon na yan, kaya ingatan na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na tanto niya na in siya rukun na pamaid-maid manjari na tuod siya mamaid sa may ta jukop na inakama hinhati niyang jukop na inakama way nahipasampay sin Rasul sa jukop na uno-uno hinang jimukop na way nahikakanap mo hati niyang ukwan na di na siya makapasung adlaw rakuman atawa bulan dakuman intakaran bang jukop na inhinang mo bihad kita niyo kata ina bang majukop na in duty niya mga kaanakan niya hawanan niya di na siya palukayon sin Allah Ta'ala in ama damikyan isiusiyo rin kato bihad tura ingwa na to katan bang ubos na in waktu rihil kato diha dunya tanto mamaid na kita sim pamaid matan bukon na pamaid-maid amo yan manjari haupunta nakabalik na in Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Madina al-Munawwara iwan na si mga kasahabatan sarta yung mga kaibayan dahil kakahula-hulaan
naguyan na pa, hauno-hauno na sila, biya mga dimatong maun pa Madina. Pag-abot sin bulan Safar, amunain, muna-munahin ang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanibaw siya ha syuhada Uhud. Tibaw niya yung mga naparang sabil dito ha ini pag-ianon Uhud. Amin buno dito ha Uhud, dito rin sab sila kaya kubul, sampay sin amaon niya hi Hamzah ibn Abdul Muttalib, yadto kaya kubul dito. Miyadto in Rasul sallallahu alaihi wasallam long ta nanibaw kanila. Pag-ubos yadto, dahing hapag, tibaw niya yadto, hambuk adlaw, initiyawag niya in hambuk sahaba, ingan niya ini, hi Abu Muwayhiba, mikiiban siya, manibaw madto pa, Baqi al-Gharqad, doon ha Madina. Dua impagyanon Baqi, aun Baqi ha Makkah, pangubulan ha Makkah, iban sin Baqi ha Madina, pangubulan day sabdun ha Madina. Nanibaw in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagpaiban kan Abu Muwayhiba, sin tunga andum. Sarta piyang hayuan niya dua yung mga tao halom sin, ini pakubulan nila, kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari pag-abot sin baya-baya kahinapusan na simbulan Safar, nakaaga din Rasul sallallahu alaihi wasallam nangugul, hambuk sahaba na wapat hawaktod to harap pabaki. Manjari doon hayaon puas ding hapagkubul ito, nakananamin Rasul sallallahu alaihi wasallam sakit o amin agad niyari kasandalan ng sakit. Doon hayaon biyayta sin mangingisa in Rasul, timatas pa siya hangpo tagto adlaw ataw hangpo tagupat adlaw. Puas sinamin pag initibaw niya magtupabaki al-Gharqad. Pag-ubos lang niya, pag-abot sin adlaw albaa, 5 adlaw ra kuman nakapin mawapat ni in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nangayo siya tubig. Sabab sinamin sakit sin unia, wayron na tuhog nga sin sakit sin ureng hamin waktu sin, kaya na naman niya simpag, tibaw niya pakubulit to, in sakit sin unia masi-masi. Sampay biyayta si mga sahabat, in Rasul biubutukan niya na in, unia sin, ini sa putangan bihan, bang mulong niya ulinan, din di hagwa, ibutang mo 5 mo, kana naman mo to din paso. Amin kimugdan ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sin sakit u. Manjari nangayo siya tuwig 7 kirab long niya, 7 kirab dahing hamaul biir. Nagpaka siya tuwig, amin tuwig kupong yaon, 7 kirab. Impag ganun kirab ini, amin kambing yaon, hubuon hadyem pais, pag-ubused to ang panila, idibag lang simbaha sa Arab, biyaon hipagkuan nila supaya ma-preserve inamiin pais sin kambing nito, hinangon nila pagluluon ng tubig. Ubus nila poklason biyan hiig deng habaran sing kambing inamin pais, inamin ha ini sikising kuan nito, pugungon nila hadyeng duhol, pugungon, dapit pababa, iban sin dapit maripa ulihan, awo siya turi nila amin haliog yaon, dahil dito pagpasuro ng tubig. Dahil dito ray sa pagpakuwaon, bang kahunahan kumawa. So, 7 wihad to yung taon, liuunan sin tubig. Aun kay banan, ang tapsir lang niya, 7 kimawa dahil hapito ini kupong. Nahamadi, natiyo dahil kupong atin po nakauna ito. Sa sumakawa imbunal, 7 amin luluunan nito, amin kirabid to, nahipo.
amad to in Rasul nagpabusog bihana supaya kumo in sakit sin unia pasal masusan siya siya misam makapag-imam ha pagsambahayang. Amoy ni in Rasul sallallahu alaihi wasallam misam bihad to nin sakit sin unia di siya mabaya timinggal sambahayang. Di siya mabaya timinggal. Sabab in sambahayang di manjari tinggalan. Suway rato di tunay mo minsan dabiya diin sakit sin uno. Bang mulong dari kasandalan, itindog, lingkod kau. Bang di mo kakausan, hilingkod, kulang kau. Sampai misan nagkukulang, di nakakausan lang tarahon bihan simbaran, manjari misan kau magsambahayang way na misan air mo. Aun nakamaapan sin Allah Ta'ala mga tao. Ayaw hadya in sambahayang di ikatunay. Bang dumatong in waktu. Inyan. Naman jari lang niya doon haon Usman siya nagbusog kimuko inbiya mga sakit kaya sandalan niya pagkato niya pa masjid si makatpatas si mimbar inarisin Rasul la'natullahi alal yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid la tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala liyanat sin Allah Ta'ala yung mga Yahudi wan Nasrani kaya hinangan nila kubul yung mga kanabihan nila atawa in kanabihan nila banghaw nuhi kubul doon haon hinangon nila pag-ibadatan ng kubul yaw in Yahudi wan Nasrani hangkan na in sila liyanat sin Allah Ta'ala uslom sin Rasul ayaw niyo paghinangain kubul ko masjid pag-ibadatan niyo. Sabi siya manjari. Sirik sa lagu-lagu. Ubus lang niya man kunto. Jaladtu lahu dhahran. Fahada dhahri. Fanyastaqid minhu. Isiyurain kaniurunhan na pananam ko masakit nabaka naka napukpuk naka nauno-uno nakatan yari imbaran ko bihaon ando kari na kamo pamaus kako bang aun nabinasa ko aun nakubot ko aun uno-uno na yari ako bihayaon baus na kamo kako long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy ni in Rasul sallallahu alaihi wasallam man kuntu syatamtu lahu irdan fahada irdi falyastaqid minhu bangaon kiaris sarahan kubis saramangi karina kamu pamaus kako ha waktu ini uno-uno na yung kabayaan niyo sabab mabaya siya mamuas dahing hapagkahi niya mano siya sabab amuanin mabugat dosa mangkaw na dosa hapagkahi mo di kaw makapangayo kaampunan kanila sin ikaw yung nagpuunan naghinang sindusa hadlaw akhirat maghukom kamo mahunitin maghukom adlaw akhirat. Wat sumaksiin udyot pamaranan takato bangkitain na kahinang dosa. Bihan. Amoyad to. Manjari pag-adlaw hamis upatadlaw ra kumanin Rasul sallallahu alaihi wasallam buhi magsusung in sakit sin unia. Nangayo na isab siya tuwig. Di na siya makakaos, bisan timindok, sampay amo na yung karaak niya, laong niya daakan ni Abu Bakar mag-imam. Sampay roon hayaon, imianin, ini anak niya, asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak sin Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, bang hiya ama inda akon mag-imam mataod pa in tangis niya daing simbas sa niya sa imarayaw hi Umar matanog yung tigog wa in Rasul si Mambung muru Aba Bakr fal yusalli bin nas daakan niyo hi Abu Bakar siya mag-imam hamano siya bihad in Rasul wala napindah masirahi Abu Bakar inamuin siyukat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Hamis pag adlaw Sabto ataw walong ni Ahad, timindog in Rasul sallallahu alaihi wasallam sumambahayang pa masjid. Miadto siya pa masjid sa sumagawa. Haut sin duwa tao nagdaka niya sampay di na siya makatikang giyuyod na sindua insiki niya sa mabayatod siya madto pa masjid. Ini waktu ini sambahayang duhur. Pagubos doon naon, hawala pamiyabot ing kamatay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In mga ipon doon kaniya, sa babaon papag-ipon na timpuad to, miya hardika na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban, biyayaran niya na inutang niya. Namayad na utang. Ini, subay na to, tumtumo ni mga inikatang. Hari pa kita makawaid ha dunya. Yung mga nahinang sin Rasul, subay ni mahinang na to. Bangaon utang na to, subay na to bayaran. Sibu da utang alta, iban utang. Labay ring halima, iban dila. Subay na to, yad to bayaran. Mangayo kita kamaapan ha waktu ing kita buhi pa. Manjari, pag-abot lang niya sin mahina at sinisnin, in Rasul, himun daw wihan pa, dahil hatandawan simbay niya, harap pa masjid, yaon nagsasambahayang, sinsambahayang fajar, amin akon-akon, in mga kasahabatan niya to, malawa sila rin amin pangadnal sinhinang nila amon yung pagsambahayang. Pasal sin kuyag nila kita nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta in Rasul imyan na hadya kanila. At niya hinangan niyo na hinang niyo. Pang man hadya siya nakatandaw ang mga ini kasahabatan niya. Ubos doon hayaon, magsambahayang na yung mga kasahabatan. In Rasul kimulang. Pagka siya kimulang na, tiyawag niya yung anak niya. Fatima, inagi niya, laysa ala abika karbun ba'dal yawm. Ya anak ko, puwas sinadlaw ini, way na ka na naman masakit ya ama mo. Sabab in Fatima nagtatamis. Kita niya na amin luparagbo sin Rasul. Si mambahayang pa masjid giyuyod na sindua sahabat. Bialik sampay amin timindog yato ako hindi makatindog pangmana jay pakita imbayho ang mga kasahabatan in siya malasig sin in siya di na maraimbaran. Ubos doon hayaon tiyag niya na anak niya pagkabihad to yaon ha pagtangisan ay nakaw masusa wayron na ka na naman di ama mo sakit mapuas sinadlawin manjari. Ubos man ito, tiyawag sin Rasul nagbalik in anak niya, si Fatima. Ang panahya kasakasan, anta awwalu man yajma'ani min ahli. Ya anak ko ay nakamasusa. Ikaw na in sumuno, makapaghambukiran ako, dahing hapamilita. Inasal-asal nagtatangisin Fatima, kiyuyakan na siya. Sabab siya ay makasuno mawapat ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biha. Nawang di kato di matuyad to mangyaskib bil dumakan simbuka. Maita. Di na to hikabuga ing kamatay-matay rakita niyo kataham. Way makapin misan hambuok. In makabuga mapatay bangkaw baldusa. In makabuga mapatay bangkaw mataud utang. In makabuga mapatay bangkaw mataud na binasa. Bangkaw mataud kiakalan. Amoy ni makabuga. Nasabi ito subay na ito yan tumapuas sa abu pa kita hakabuhi tapa. Insya Allah subhanahu wa ta'ala.
Pagubos doon hanlong niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imiyan na siya, la ilaha illallah inna lil mauti la syakarat. Wairun Tuhan mapatut pagtag-ipunan malaingkan amurin Allah subhanahu wa ta'ala iban bunnal tuod in kamatay pangsan nakalando in sakit in bisa niya. Biyalikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakatu niyakad nain nyawalihan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo natin katubtuan niya. Nawapatin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta pagabot sin adlaw doon nakahati na yung mga kasahabatan sin Rasul nawapat na. Pagdatong sin Umar ibn al-Khattab di siya makatay ma in Rasul nawapat. Ingkatan magbisara in Rasul nawapat siyang gupan katan si Umar ibn al-Khattab, di ako mabaya dumug aun mamisarahan kaniyong Rasul nawapat. In siya wala nawapat, yadto hadya siya piyakawa sin Tuhan niya Rabbul Alamin, biya kan Musa, piyakawa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari wayron na makabisara roon yon ha masjid, sabiyaw nin Umar, namimilasakan lang sin bahasa ta. Karena mabuka katan kan Umar ibn al-Khattab. Pagdatong sin Abu Bakar as-Siddiq, way katuking-tuking si makat magtupabay sin anak niya Aisha, asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ina sing kita niyo katan Aisha radhiyallahu ta'ala anha, paniya yang katin kakana piyagtatapon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagkita niya simbayo, siyom niya tuktuk, ampas siya imian, tibta hayyan wa mayitan ya Rasulullah. Sutsikaw, hakabuhi mo iban, hakamatay mo, ya Rasulullah. Ang panetiyabunan nagbalik, ampas siya ni Maog, himarap pa masjid, yaunin Umar na mimilasakan halaw si masjid, iyan niya, mahlan niya Umar. Dia kato ay nakog palando tuod sarang na wala na nagasipin Umar si makat siya patas si mimbar ampas siya naghutba inaga si Abu Bakar as-Siddiq, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana minkum ya'budu Allah wa inna Allah hayyun la yamut. Isiusiyo rin kaniyo nagtag-ipon ka Muhammad, tumtuman niyo, ingatan niyo, si Muhammad nawapat na. Nahisiyo-siyo rin kaniyo, nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, in Allah ta'ala buhi, salama-lama rin siya magkamatay. Usyad to ang paniya, biyas sain, ayat, biyas sa tahapanaglaan ito, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. In Rasul sallallahu alaihi wasallam mabiya da si mga katan na kaunaring kanya karasulan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala miunara pahadarat sin Tuhan Rabbul Alamin sambil siya naroon hayan aw punta amo na in pag ayupot Rasul sallallahu alaihi wasallam sin pagkubol kaniya nawapat siya sin ini mahina at sinisnin pagubos wala siya na ayupot marayaw magtuy pasalaon biya mga nakagalantang dito di tanahila mo din history bang unoy nakasasaw sa sumakawa harap na kita maun papag-ayupot ha Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagligo kaniya nakalamod doon in amaon niya hi Abbas ibn Abdul Muttalib, pangtungod niya hi Ali ibn Abi Talib, hi Al-Fadl, iban hi Qutham, iban hi Shakran, Usama ibn Zaid,
Uwais bin Khawli sarta in nagkali sin kubol piyag kubulan ha Rasul sa kubol siya doon halugal kaya bugtuan sin napas niya amurain bilik pagtutukad nila iban sin Aisha karena in kanabihan katan hauno miyugto in napas nila roon da sila hikubol hauno in kaya bugtuan sin napas nila sa biyad roon siya kaya lian in nagkali sarta nagliyang kaniya Abu Talha uusya to siyang bahayang na siya si mga kasahabatan doon halahabay niya wala diya pa masjid doon habay in tao maubos halam simbayang kuangku da tao so in miyo na nagsambahayang doon han amo na yung mga muhajirin kausukan hangpo sumudin hangpo sumambahayang gumawa sumublin hangpo gumawa sumubli niya sa binangpo pagubos si muhajirin ang paansar bihad turahang puangpo pagubos kababaihan in si mubli at niya bihad turah magurul-urul ini sahabiyat deng mga muhajirat ubos yad to amon deng Madina ha so ayaw ka mo ini lupas sinamal niyo mga kababaihan mga mawapat, lamod ka mo magsambayang. Bukun usog sadya. Ibugit na to, na namin pangadatan. Imagsambayang da kakamaasan na to, ayad to, amura in makauling sin tadyong. Bihan, amin aun tadyong, amura tin magsambayang. Di mihil kita niyo, sarak kahaamuin tao na wapat, asupaya makahampit kita niyo amal. Amoy adtuin suko na to dito na pag umusyad to sinang po kababaihan bata-bata insimubli amoy adto so kaya kumul in Rasul sallallahu alaihi wasallam awapat sinisnin sa lasa tungado sin albaah ampasya kaya doon palom sin liang amwad banus si mga kasahabatan amin hadir doon katan nakasambayang Rasul sallallahu alaihi wasallam so inya to man jari tadto hinangon bang manautin lokal man jari magsubli-subli bang maning katan makasambayang amwad tuin Rasul sallallahu alaihi wasallam murah-murahan ina pasunnatu makapagbay mata kita ni Iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta makapaghambuk lokal dito kanyan natul Firdaus bang natu tuyo anda ingkatan sabab sini kasud natu matupajan natul Firdaus insyaallah subhanahu wa taala dito nating ubtub in pangadyan ta aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.